Na trgu Ćire Milekića u Sremskoj Mitrovici i ove godine tačno u podne zajedno su zaplesali maturanti svih mitrovačkih srednjih škola. Više od 400 učenika završnih razreda je plesom simbolično obeležilo završetak školovanja i ulazak u svet odraslih. Plesali su kadrilu za operetu Slepi miš Johana Štrausa, a zabavu su završili tradicionalnim srpskim kolom. 8. po redu ples maturanata upriličen je kao i prethodnih godina u organizaciji Kancelarije za mlade, a uz podršku grada Sremska Mitrovica.
365 dana srpska policija je u svoj narod. Garant bezbedne i stabilne Srbije. 27. maja proslavljamo Dan Ministarstva unutrašnjih poslova. Pridružite nam se. Pozdravite svečani defile naših pripadnika, kao i policijskih orkestara iz inostranstva. Družite se sa policijskim službenicima i upoznajte sa našim veštinama, opremom i tehnikom. Prisustvujte centralnoj svečanosti. Na platovu ispred Doma Narodne skupštine. Na Kalemegdanskoj promenadi uživajte u koncertu policijskih orkestara i poznatih pevača. Dođite da zajedno proslavimo Dan Ministarstva unutrašnjih poslova. 5. put u Srbiji. Svečano otvaranje sportskih igara mladih. 25. maj. Centralni gradski trg u Sremskoj Mitrovici sa početkom od 10 časova. U večernjim satima zabavit će vas koncert grupe Crvena jabuka. Pozdrav Sremska Mitrovica za 5. maj, sportski igre mladih, vidimo se na koncertu. Noća zvijezde padaće, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu. Dođite i uverite se zašto su igre zakon. Volio bih da si